Vicar General jong kajilan yang ba Shillong kabalang Catholic uling dok soble Richard Majau mentah kesngi ula kentu ya barok kiling dok soble jong ka parish babher bakin buat Pyrkhing iki Kyndon ka Koit ka Khiah hadian baka sorkar kala asyak ban pli biang ya ki yeng mani hakabe debat kani uling dok soble Majau ulaong bagi parish kila la ban penlong iki jing kenya mas kat kum ka jinglong jing man jong kitu ki balang klaim dapen ken iki Kyndon balabu daka sorkar Uling dok soble Richard Majau la kenturu iki parish balada kelong kabala kila ban penlong kambun tili kijing kenya mas ban penlait na kijing kapnya abril. Ula ongru ban kaliang jung kabalang kapen chlur gi para banget ban pediang ketika Henry kampen bor pat yano. Hadian i Pak Presiden i Deputy Chief Minister ipin benar lo jong gajing play ya ka yeng meni tika sarkar kala khot ya ka meeting yani bane kena lo jong ki SOPs kena berkompan play ya kini yeng meni tinggi la ya keren kidan sibuan ki jing batai katu geni kide ki ba nilayo ki barang bencem stem handai kidan katu geni ki ba thamai ki ba lawan mentau stem tikum ta nila dep ya keren bat nila ong ya sarkar ban ahini kam kloy namar ban nangi pat ngin hapan ya kundu ya ki parish priest ne ya ki padar ne ya la ki jong kinong ilam diam ha ki ki balang shnong ki ba fair tika government kal ai ya ni ki azupi menen da ki jing tho hi menen jami bat kumta ni la persang rupan ai ya ta ki information kum ba kalong hi kumbal ai sarkar hi ni kim shuma ko bat pen kala i ru ya tadi halor jong tu ki tho hi ni ai ru ya ki jing tha ya ki nong yalam yaki parish priest bang ila onguru yaki skobha kin haban board Pyrkhing yaki SOP ki bala aida ka sarkar nakaliang jungi kum ka Archdiocese ni la ai ka jiptha yaki parish priest ni ai ru yaki jing batai ka tikun kami ka jing batai bang ila ong yaki board Pyrkhing ya ki SOPs nata ra ru yaki ni ki SOP ha kila ki jong ki parish bat ya railang bat ki para banget ya railang bat ki dong tre balang namar ba kawi ke parish ke pher na kawi ke parish kum gani pusa hangni ha posot lesi ka kawi ke parish ke dan ta kawi ke yemene hendre haki parish ke bere ki thain kondong pat ki yemene ki pon tikum ta kum ke pher kendiat kawi na kawi ke parish tikum julu haki parish ke bahe kidan ki balang shlong ki baki ki prabangi ju ki pun ha kidan ki balang shlong ki prabangi ju ki long ta kendiat tikum ta ni la ong yaki parish priest kin ong yaki pada ki jungi bakin board Pyrkhing yaki SOP ket ai yang ni kejing batai hak itu ki balang shlong hak kata ko kam tidak ban pentre kat kum kejing bata jong sarkar ka meeting jungi keladan ru kejing ya perkhat hatu ngin syak tan ki belai vaksin ne ngin umpat syak ki bang ai vaksin ne keladan bata kejing kan hendre ngilong em kanum de hak kata ko kam hendre la kumno nak ka ki pangilak bande nak yang jungi kum kinong ya lambalam hak ba pli ki ki meni kalau ni pensyur hoi nyim dan hak ban penbor ni ka balang le nyim ju penbor itu ya ke kadi ke mengingi pensyur tinggi lah pak pensyur hak kata ko ban ong ya ki para bangi ki jungi namar kadi ke bakusan ha lada himshim ya ke vaccination namar ngas ko bon mata kadi tang kadi kala ji ada ka benta jungi bat ada mengingi shim kan sawara ka ji ma ya ki bai namar kamlo kum ki Jepang ni ki Jepang kadi ka kampula lada kimshim ya ke vaccination ke bon ba ki bai ru ki sla ba syak ta alam hak ta ko tekon ta na kalian jungi kum ka bala ni la pensyur Panggil orang kiwi kiling dok pat sumhawan pensyur lam haki shtong ki bakfer haki jaka ki bakfer haki paris bakfer pan pensyur pan ai semi ki brio bakinde dan pentaka diga vaccination kanang bangin yo yang taka herd immunity hangni fokus ti kejuni ka halor juga taru ka sarkar ka ASHA tika haka SOP kalabu ya kata bentah kitu ki yeng meni ki bahap hagi containment area kamot kinom nak dengan play ki jeng meni tinggal ai ki jingbatha yaki parish priest ki jungi yaki nong ya lam jam jungi haki shinong ki ba fair ba pek ada ka kanu ki jeng meni ka ha ka containment area te kom ta subha wa no play yaki jeng meni il ai ka kata ki jingbatha pi ngila batha yaki parish priest ko ban kampen bon yaki service dan yaki mas Tikum balong mentat tingin nga batip kanu ke paris kedan kanu teligi mas dan rei ni laong masubha but Pyrkhing bagi jingle diam dan ni ke mas kam de ban pala ya ke sikenta kata ni laong yaki ngla patai da ke basai ha wat num penjerong pala ya ke sikenta badalong ke bala penbon yaki service kenang bagi para pengai kila ban man sikenta haki jingle diam ban pila ru ban ke ban ai ya ke jimbatai ya lagi jun para pengai hadian ba nilayo ya kala dan play ki jeng meni
Di hakini ka diocese ku jungi kumbalang mata hakini ka archdiocese jungi ngidon ya ko online mass ko week online mass ka dei ka jong ka diocese ka bagi jule ang tai pokotidam nanta kadam ru ka jong ka parish nong thumai bar hateng ka youth center ru kala ai ya ko ka mass ti na kadem jungi kum ka diocese tingin pinsangen no shwaya ka ya ko online mass ka nong ka bakhadu ka dei shai nginun pulong ju hadian jong ka ta ti hande yo kidan pe ki parish ki badang snowball kam banle ki online mass kata pamdan kuno gejingkan hakiji syah sarkar li kapin seluruh yakini ki online services tilada kidon ki parish ki bako apan le kata nyemdan kuno gejingkan halo jongata